clear tu te chibai le vekule tuntum kan video a chuanin Mizoram PM Kisan din hunle tun hnaya PM Kisan second installment central sarkarina kan account thawa aron thun kha athenin SMS in kan donga amairo chu bank account na paisa lu silawa chu engtia bo zui tur nge tu tenge kan biak pawng ti chungchang le online atanga apply dan tur chungchang kha tuntum kan video chuan kan en ho le donani PM Kisan chungchanga har satna emo hriat chian du emo kan nei ni chuanin video masalama khan video pathum pali borvel kan siam to chu da chuan PM Kisan hi enge omzia ti te tu ten nge dong thei tiang chi te tu ten nge apply thei engti apply tur nge tiang chi zong kha video masalama video hluya khan kan upload to wa kan chiang du ni chuan video masalam kha kan lo en let le mai don nia ole kan share thewangin PM Kisan chu lo nei tu kun na thok tu abik takin farmers lo nei emo huan nei a zaw zong po 2 hectares chu mizo chiarin mizo ngaya chuan trin nga mun velania trin nga mun aya zaw lo nei ta na deal thei ani kan share tur chu PM Kisan hi par family scheme ania chung ko ayo a pakhat chawina deal thei chi ani amairo chu Mizoram a chuan engtinge kan deal ka hre chi alawa a chung ko kipin a deal thei to zong in kan deal te poni mai thei engpo ni sila kha tiang kha chu soi tam loila kum khat chungin cheng sang rukin PM Kisan hian lo nei tu wan nei tu te kha atran pui ni kum khat chungin cheng sang ruk ani kha chuanin kum khat chunga hian voi khatin sang ruk kha a deposit lawa first installment second installment third installment voi thum kha account na athun thina ni first installment hi November to March ania second installment hi April atanga July in karania ti chuanin third installment hi August atanga November in karani thina ni kum kha chungin voi thum cheng sang ni thawin ti chuanin kum kha chungin cheng sang ruk a deposit thina ni kha PM Kisan omziale akal dan tlang pui chu ani ole Mizoram PM Kisan dong tu te din munan enila central sarkar hianin expected data aneya min bei se aneya chu Mizoram a hian mi singriat sangthum zanga somriat pali mi singriat sangthum zanga somriat pali borvel hi PM Kisan dong tura apply tura bei se min bei se ania amairo chu online atanga apply thei ani awang tele apply lo all samawang hianin Mizoram atanga deal tu PM Kisan deal tu hi kan zawain mi nuai ni le sangriat le za som pariat kan ni nuai ni sangriat le za som pariat kan ni ni ti chuanin khang nuai ni le ti vela khanin PFMS an tia chu Public Financial Management System Government of India Ministry of Affairs ina a control ania chu PFMS kan ti hianin Central India Central Sarkar scheme sang poisan pek chho turang chi te kha an mani hian an control an manage thina ni PFMS hian PM Kisan Mizoram din mun Mizoram chunga tanga deal tu te PM Kisan deal tu te mi nuai ni zinga khan mi nuai kha sing sari sangruk zakwa somriat paruk te kha PM Kisan dong thei tur khan anon approve ani mi nuai khat sing sari sangruk zakwa somriat paruk an approve ani chung ho chuanin kumtin cheng sangruk kha andong thina ni omzia chuanin mi nuai khat sing sari sangruk zakwa somriat paruk khan kumtin cheng sangruk tran puina an don chuanin central sarkar hian Mizoram PM Kisan tana suman senral hi kum khata tluk le ding on khat viable cheruk le nuai som pakwa velani tluk le ding on khat viable cheruk le nuai som pakwa vel hi central sarkar in kumtin Mizoram chungbi ka PM Kisan poisa hianin asengral thin ti nani heng asendal atang hianin hlokna mason na omem ti chu mi puiten kan hre ome ti chuan tun hnaya hian mei ni som pali som panga borvela khan ichina kan soita kha first installment chu November to March ania chu aral towa second installment na
April atanga July in kar akhanin May ni som pali som pangambor vela kan second installment kha Central Sarkar atangin ron luta ti chuan atlang puin SMS in phone an ron hriat tira email ate then chuan an donga amai ro chu khatianga hriat tina dong ve si bank account na poisa lut si lote kanom nuk tamai ni chu enge chan engtia ti tur nge ti kha video kan en lenga top thlengin online atanga ti dan tu te contact tu ti tepo kan soi don ani ole ma saberin pmkisan.gov.in an official website a kan lutanga dinglam sir anoi bera hian help desk ti lo ma hemi option hi kan click anga ta chuan register query ti le no the query status ti hi alo mani register query hi complaint kan ti don chuan kan click turania no the query status hi chu kan complaint status kan check dona kan man turani register query ti hi kan click anga Aadhaar number le account number le mobile number atang tena lu theya kan du atang khanin hemi pathum zinga hian kan du ber atangin kan ti don ani mobile number tun chuma hen ka chulu tanga get details ti hi ka click don ani get details ka click zo nu chuan ti hian form alawm ta khami hamia hian in status strang alawma chuta chuan installment kan don kumte don ni thla tiang chi te details alo mani ti chuan installment paruk na hi pending a in tia ti chuan credit date hi poisa lo lu ni hi om lawa installment 5 a hi chuan credit date kha om thlapani ti chuan grievance type pa hian kan lu tanga ta chuan account number is not correct ti te installment not received gender is not correct tiang chi te kha complaint tu sang a chan kha alo mani ta hian installment not received ti kan click anga description a hian wa zanga aya tamlovin kan complain a tur kha kan har satna kan ziak don ani kan sia zo hnuwa chuan image code hi kan click anga kan type anga ti chuanin submit kan hmet don ani heta hian query id alo oma hemi hi kan chin chi adon ani okay kan hmetanga ti chuan kan submit fill ta ti nani complain kan ti zowa ti chuan ni thum kar khatnu vela kan status kha kan complaint status kan check du ni chuan pmkisan.gov.in a khan kan lut lenga chuan dinglam sir noilama hian help desk ti khan kan lut lenga kan va click anga ta chuanin register query ti hian lut lovin no the query status zoke kan click to donani achan chu query kan vati na complaint kan vati na status kha kan check donani ta chuan query id ni china kan enter zo ta kami id kha kan chin chia kha kan chulu tang ani lo pon Aadhaar emo account number mobile number kan du ber kha kan mang donani ti chuan get details kan click zo hnuin kan complain na status kha official lam khan lo checkem remarks enge an chan na an reply enge ti kha kan hu thei donani officers remark grievance status ti hianin chana kan hu theianga ti chuan bo zui dan po kan hre thei donani online atanga complaint form aneng chu query form kan apply lo ni pon ati thei dan oma chu an ma ni official website a tho khan pmkisan.gov.in a khan kan lu tanga contact us ti omani kamia khan kanan enanga kan va click anga toll free te tin direct contact na turang chi official contact number ang chi te kha oma tin email id email abiak bo theina te po kha bokani chuba ka chuanin pm kisan ayo turan yang chu district tin state tina khan nodal officer an oma chungpo chu contact us a khanin tuna kan hmuang hianin oma chuta chuanin officer list nodal officer list kha oma ata khan an email id te an contact number ang chi te kha vekani kang te kha kan enanga ti chuan an contact number a kan va contact anga kan har sana te kan soyanga tin email a te po kan har satna kan va thon theini ti chuanin official atangin athok tu te khan banka pm kisan poisa lu lo chante enge thil kim lo omem tiang chi te kha minon hril le donani ole khan zong kha tun tum kan video a pm kisan mizoram tin mun le bank account na pm kisan poisa lu thailo te lut velo te har satna to chungchang asut kian dan tur kanan soite ni sela
video te in lo thlok puya in lo tangkai pui nge ka bai se ni mang tha ve ku le